Sa siritirona tirara, kiran rongola taki mai me komuni ni matai ni sul-sula na matakaniko na sulinga ena matakaniko ena bangoliti ko ena balin songoni enda songoni tikina ena singa tamboniko. So ni kena wasi tinikawa na tikin tinikalima kena wala nkawa nkona kenro, if you love me you will keep my commandment. Amen. So ni kena wasi tinikawa na tikin tinikalima kia wakando salmoniao ndo taleraro kina nagona wambuta ninda ada tikin mataka niko nda wakila na lomani kalo. Amen. Kau kata la kina nda taleraro tiko ena nona wasa ena mataka niko. Kirau kalungata mninda ni vingarabi ni matakaniko me kirau kinda beki kimni en songoni ni rongo ibonao. Sandana kana kina waso na bolo tuni single winiko. Wa vini vinaka wana kalo singrara mundere ni vekingo mi wakaita. Dana kana ngure dana kina waso na bolo sa pamunungu to nungu wakila na nikina leleu na numni leleu na leo ni songoni. Kau wabini bina kau wana kalau ni rani nda talai rara te kina nona bosa minda me songo ni batiko ena singile buni kuwa. Wambuta ni mutaka ni kuwa nanti nona bosa kaya na madhi na kina wasitin kawal na tikin rosa ulu na bono songo ni kina le rose le tolo da buta na dana na kalau wea tiko na kinda malio. Kau marau ni mutaka ni kuwa wambuta ni nda bata minda na kinda bakilo malangi. Sabadau ena ndini ni nona bosa ni alala. Ni kalau etiko na kinda maliwa enda sasivita na ile wasikina bola tambu kan sakinda bagati kina na mata bubale bakalo ena mataka niko na kalau na tamanda kalau na levana kina kalau na yalo tambu na hostel na tiko na same na angelo si chawa sa tiko bolo litira ersala rerebe ko na ndamdan belala tiko na bolo songoni na mataka niko robaka senete tiko na angelo si ichawa Wari takati kono nonda tokone ti kono nonda vingarabi ena mataka indindai. Ngendrabi ni bangola na mata ni wasini bikinda baki ena mataka ni kuwa wana tala ini kalau tal nimbulu binaka singita binaka. Maro ena mataka ni kuwa meu kinda baki ni ngusu sunggulo tu ngusu lama langi me kinda baki na wasini kalau. Kim sabani ni tiko ni tutu ena mataka ni kuwa ena bibuki warota ki nimbulu yandundua. Endam bana mataka ni kuwa kina singita le na le sumai kina nanonda kalau. Do kinda bagi dal tinggal na matabal ni tal rendin kawaka kina bi la rasa kinda bagi tinggal na mataka ni kuwa na wala bina bi toko ni tiko bi tal ena kina mi wasiti ko na ituku na mataka indai. Le besarti kuna ada ni bola na mataka ni kuwa kau na kira ndana bi dingo mi na tabale mo na dawa de tiko na mataka ni kuwa to all our non-Fijian speakers. Sue and Yvonne from Park Ridge
I would like to take this time to welcome you two to our divine service this morning. Thank you for choosing Brisbane Fijian to come and worship with us this morning. Betty and Nancy, we also would like to take this time to welcome you to our divine service this morning. We hope and pray that the Lord will richly bless you, you too, as we worship God this morning. Naadha ni bulangi ilaisa roko dhiri. Tavingu na bunandambi to kinamatang ni kuwa. Ngusin sungkulau tu ngusin lamalang tanga mo kinta veki mnitiko. Na walebu ngonda na kanda mai nanda wilebu SD kimara mi kinta veki ikutiko na mataka ni kuwa. Saviri kalau ni balu tau unadha bunandambi to kina kinta veki mnitiko na mataka ni kuwa. Babu ni bunaka na mndinitaki Brisbane Fijian tingin din nga ni isang niloto ni Kavitu kabamboto lamalangi en abuki kimni en matakani ko na num ni narungo tayo tikon na posani kalo tua bataki anti asing tora na damni anti babam bangar ndo katikin marotal nga na matakani ko mi kinda bakim raw en matakay ninday randini tal osban na matakani ko marotal nga mo kinda baki kimni ndo talangan banda ndambe malawi kinda tiko lenilo tu mai Sydney ena mataka ni kuwa Josephine Sudu maro na mataka ni kuwa mukinda beki amni tiko wabini binaka na nomni ndingi taka tiko na isusungalo tu Brisbane na wakawiti ena mataka indendai singula damu na kinda baki tamay anti-milital tingnan matakan ni kuha Mr. Tunun maro mo kinta bekem ni bawa binaka wana kalau na bukunin bula binaka ka bawa binata lang na namnindi kita hati ko na isusunggulo tu Brisbane Fijian mo ni mebeng karabi keda na matakan ni kuha kala nindambe maloy kental tingnan na matakan ni kuha Miss Driver bawa binaka wana kalau na bukunin do tala na mbaki akala na nunrabasa na bunuay eratukuna ni na sana ayang tambak na lenga na buku nito bumate iya avanti nanti natakit ko na kalau na matakan ko kasi kinda wekim nito kina ena nonolo mana kalau ena matakan dinday wekim ni na linlut nindamba na matakan ko na Gold Coast kina Bethany Ben amaro na matakan ko mo kinda wekim nitiko ena nonolo mana kalau wekim dan ndur lotu tal sung lotu tamitsa lingni sul family do sakin da bagiti ko daro kana manela ndo mole to mai en Gold Coast kina Bethany Ben marau to kana matakani ko meu kinda bagi kimni en nonolo manakalo Woodridge bikim do na alani Ben Woodridge durni lo to baka kina bikim do na daro manela lain do sakin da bagi taltinga en matakani ko na Ben na West Ben good na Ben do sakin da bagi taltinga en matakani ko kinda bagi ko na Paul family do kinda bagiti ko na matakan ko clan den do embasi kiti ko mai do sa kinda bagiti altunga ena mata ka indai na Sunny Bank ben ena matakan ko do sa kinda bagiti altunga ena no lamana kalo kla to babini binatalnga ni tambe malikin to tiko ni tal meda ke momo kinda bagiti ko taltunga ena matakan ko ena no lamana kalo ni sa kinda bagiti ko daro ko na manala ke bakaw na naman ni botalutu ena matakan ko ni sa kinda bagiti ko ka kinda bikim ni sul ena matakan dindai awal nga na lebuni boss ni bikin dabaki amay wanga weekend to kini singula da bera era barang tu mai en na Facebook live na online viewers ena matakan ni kuwa ni sakin dabaki tal tenga ena songo ni rongo bunau ena matakan ni kuwa matanga ni sere sa tiko ena papulula sana sere tikenda menda na tu daki menda na lang sere sara bakando melevo ena matakan ni kuwa
Weekend ngaran da tikindur, sana kira da tikindur medam banandamas. Tamai kima mi bakal malangi, me warorota kitura na da mani. Me da sakatura na nomni lewa, me da kanal mamuni burbura. Me kasati malamalang. Kimai tikindur ya matamuni na matakani kutura na 2 bulan ni naki. Ani mingan rabutura me kimi babi ni benaka be kimni. Na buku ni bulan lewa kena bulan benaka sini mami tu kana matakani ku. Kimi okata tura me ni mami na kalongata. Ni rauta le tura me kimi raida na rara mani matani singa. Na matakani no mani singa. Esor sa singa raida rawa. Esor tangi rara rautiku. Ese kimi mami ni bese burbura non rala kudoro mutu kana bindre. Ikem ba bini benaka na sok songlotu. Na Brisbane Fiji na matakani ku. Ni rani selamani kimi mami tiku. Rani kimi atu mena no mani vale na matakani. Kimi release no lamani madango kimi bekaya benaka. Benaka sarvale utorang. Na be sul wale ni sabra ka be kimami. Merani kim marota te kim numbula na buno kim bulo politiki nangotara. Na vale una dagadaka bira dagadaka. Na vale utorang nambulo benaka. Na vale una isulu. Na vale una motoka na vale. Na vale utorang na be maliwai nambulo ni mata bubale ke sara rado mai na no muni vale na matakaniko. Kim ba bini benaka na bukuni no muni bosa ni be bandi takiti kumekina. Na bukuni ngono ndendre kim sala ko do rumatingo na be mata bubal na bi ala ndundu ndambe na matakani ko kim wa bini bina kana no muni bose vandi te kim mi ro ken mi kim mi tigo tale na no muni bale na matakani ko kim ta da kital ngawi kim ni na sile bindenda ni kim mi ba kila tora ni mbulon ru ko itu matamani na bananan na raini mata ki mami na bonola ken linga ki mami ken ve ki mami kim sa ker na matakani ko tora me bakan ndin no muni bose ne lala ni ke baka kim sa boto sa tora ni mi balbala da kini salundino turang kalundun muni bokoda ka basa sabate kiman kem sameti kindur tikin mata muni turang na mata kan dindai kem kira turang na muni bi basa sabata ki na mata kan ikuo ni mbera turang ni na bosa be kiman me bona muni tamata na wale turang na mbulo binaka na wale na bi bakalongo tataki ni sobra ka to be kiman na mata kan ikuo wandin dina takiti turang non rumbular na luwe muni na buku ni bita bi mate bakayalo Erala ko duru muterang, ene bingono sawo ti adam mana matakani kuo, ni rada mana namni bale, ken sabab ini binang ngabi kimni. Na bale muterang na namni tamata baru mena wasena kimni bo, namni bosan, ni kimni tu kana matakani kuo. Ni buki ko terang, ni matakani indai terang, merani na bosa bandondol, bosa bandotata, merau terang, ni na baka imbalim bale beki mami, na songo ni na matakani kuo. Misa kere beki mni, mena bunin dong watamata terang. Mena rongo do na domamuni o sama sala kana misini na musuni boso na matakani ko ni numbi na nomunra me rautorang ni lakoni tukutuku kena uni ngandra ba na matakani indai torang turang kem singla da burna lebe mera singa dar mena nomuni vale wira raborong tikum mai vale se daun da kana bese sukitu kina turang burbura na matakani ko kimna no mira na darubu kina ngonela na matakani ko wira misul wira turang kina maram erang ngenda merada mananum ni vale ken sakir na matakani ko turang na kalau ingatan ni songgo ni matakani ndai turang mena de wira talanga kem satona ka bikim ni na songgo ni matakani ko kira turang muni tike muni batike ki mami ni tike lom ni tini talanga batike ki mami kem wa bini binati kana matakani ndai singatan indana ada na de chisu ne bakambula dina dondonga amen. Sama suriti kon na marame baru tiko na buntal na ningoni minangola tak mai me wasi na non rital na ngone na matakani ko na Okay, happy Sabbath, children.
Okay, today we're gonna watch a video. It's a topic about gratitude. Okay, so we're gonna watch the video now. Buddy's Son Story Time. Gratitude is My Superpower by Alicia Ortego. Hi, my name is Betsy, and this is Mr. T. I am only 7, but he is 70. You wouldn't know to look at him. He never seems to age. He slowly moves around the house and doesn't have a cage. One day, when I was playing with him, I suddenly felt quite sad. What's the matter? Mom said. You're usually so glad. It's Mr. T. I said to her. I think there's something wrong. To carry that big house all day, he has to be so strong. Do you think it stops him from having fun like me? I've never seen him run or jump as happy as can be. Oh my dear, you mustn't worry. Mr. T is fine. Turtles have different needs in life. They're not like yours or mine. The nature of a turtle is harmless, quiet, and shy. They love to hide inside their shells when people pass them by. So Mr. T is very grateful for everything he's got, which means he doesn't worry about things he has not. Let's play a game together. Mom said. I call it gratitude. It'll help you understand Mr. T. Are you in the mood? Mom takes me to the garden and just behind the flowers. Picking up a stone, she says. This has superpowers. Every time you're upset when things don't go as planned, you take out your gratitude stone and hold it in your hand. The stone will work its magic, and soon you'll begin to see everything that's happening is how it's meant to be. No sooner had we gone inside, the sky began to rain. Tears began to fill my eyes. I wanted to go out again. Remembering my special stone, I squeezed with all my might. What could I be grateful for when rain was in my sight? But then I remembered, without it, plants won't grow. Fish wouldn't live in the sea and rivers wouldn't flow. Thank you, Sky, for raining. You're really rather clever. Now I know the job you do, you can rain whenever. Next morning when it's time to wake, my body's filled with dread. Going to school is the last thing I want. I'd rather stay home instead. Beneath my pillow is my stone. I squeeze it once again, remembering the friends I'd see and my teacher, Mrs. Blaine. At school, I had forgotten today was sibling day. I don't have any siblings, so I didn't know what to say. My stone will have the answer, I thought. I'll squeeze it and we'll see. Of course. I said. I am grateful because I have Mr. T. At dinner time, it worked again when Mom put down my plate. No yummy cake, but rice and veg, which I didn't appreciate. But then I remember the children who aren't as lucky as me to have a healthy warm meal cooked by their mummy. At bedtime, when I'm not tired and wanted to play instead, I'm grateful for my turtle PJs and warm and cozy bed. But then I remember I'm not even carrying the stone. Mom, I shout. I took gratitude and I did it on my own. Of course you did, my darling, because gratitude is in there. Upon my heart she places her hand. With the other she strokes my hair.
So gratitude in all of us, I said. and all we have to do is stop and think how thankful we are instead of feeling blue. Next day during playtime, there is a new boy there with shiny braces on his teeth and curly light brown hair. Tears are falling down his face. He wished he had not moved, a decision made by his parents and he had not approved. I tell him of the gratitude stone and ask if we can find something to be thankful for that he can bear in mind. He holds the stone and thinks a minute, a smile across his face. I'm thankful for our new home. The garden has so much space. Now every time I go out, I make sure to have with me at least one stone to pass on along with my story. Mom, I am grateful to have Betsy and my husband Bob. Dad, I am grateful to have a family, a house, and my job. Betsy, I am grateful to have a lovely teacher and the Barbie doll. Mr. T. I am grateful to live with Betsy instead of at the zoo. Alicia Ortego. I am grateful for my little readers and their parents too. Leo. I'm grateful to have football boots and a soccer ball. The more we share about gratitude, the happier we will be. Will you share this story and help other children like me? The end. Please subscribe. Gratitude, and we have to be grateful for everything that we have. Like just like Betsy, he have a stone that when he feels a bit down and that he doesn't like what she's got, she hold the stone. So what stone do we hold on to when what do we believe? What, yes, Joeli, okay? So we have Jesus when we think that we are in trouble, when we don't like our situation at that moment, and we think we like something better. We pray to Jesus to give us understanding, to give us the wisdom, to be grateful for what we have, okay? So grateful is when we are appreciative of the things that we have, the people that we have in our lives, our mom and dads and our friends, and all the experiences that we have. We are lucky and we are blessed that we have families that looks after us, that gives us good food, that provides for us good clothes. Some children in some countries, even in Fiji, they don't have good food. They don't even have breakfast this morning. Yeah? So we have to be thankful for what we have all the time. Okay, so gratitude it will give us a positive attitude towards life, and it will also foster strong relationships between us as friends. And when you go to school, you won't fight with other kids because you have a positive attitude to life, and you will understand everybody. And also, you will create a more positive outlook, a general positive outlook on life. Okay, so our lesson today, our memory verse. I just want to give us a memory verse this morning. It comes from 1 Corinthians chapter 15, verse 57. It reads, "But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Okay, so when we go to heaven, the only thing that we will be doing is we'll be praising and be praising God, and we will be feeling grateful. And that's why it's important for us to be grateful, to have a grateful attitude in life. That's what the devil is trying to do nowadays. He's trying for us not to be grateful for everything that we have. You give us it's easy for us to get food, clothes, and everything that we are not grateful for what we have. Okay? So that's our story today. And before we finish, I just want us to pray. Let us pray. Everybody close your eyes. Let us pray. Dear Jesus, thank you, Lord, for blessing us and your blessing you have bestowed upon us.
You have provided us with more than we could ever imagine. You have surrounded us with people who will look out for us. You have given us family and friends who bless us every day with kind words and actions. Please help us to be grateful for everything that we have. In Jesus' name we pray. Amen. Sabnaka, babani banaka na buguni talon ngone na mataka ni kua. Sana sureti rotal dengan tirara na buguni kena mi komunita lene katini kena sul-sule na mataka diende. Damasu tamai ki mami mai lamalangi na wale usara na namani loma na wale na isul viva kalonga tataki mami dingo na kalonga na loma ni madawa o si bisa katuranga na kukau na idengu na mbula rani ki mami ngara vitaviki mami waka sukale suturanga na kaya namuni na yale lokomi na waka vinavinaka mami wakan di taka chunga na kalau ni o kemuni o ni mami kalau o ni kalau ni lomalangi ura kena vi kake de tuki maro na bula ni songolotu maro talanga na bula na dau ni songolotu ni kena maro i chunga ia utambo kike mami turanga mi ke mami dinata ni mami wa sukali chunga na kai nomuni suli tali tunga na kalau na ni mami wa vinaka ana bugni nomuni mai sorba kemni ana dalano kalibal na vale ni ke mami na sorba katalanga ni mami bula ke mami dina boga woti tigo be kemni maro rono nomni tamanta na vale nomni dorong adana ni mami masu ana bukum ni nga chisu na ni mami bula amen. Sikatang Vinaka. Happy Sabbath. Maranatha. The Lord is coming. Better tell to somebody. Maranatha. Thank you very much, church members. I'm so glad to be here this morning. It's good to see some old friends, some old faces, especially Mr. and Mrs. Driver. Nawali besar na naman roads ka na matakaniko. Wakalungati kam roads ka na kalo. And singatambin din tayo. Maraw niyo ready ka man raw.
e ana matagani kua. Ina wale weekend na leni lotu, ana nondara ni adamai ana singa tambe ndindai, ana nonda ngauna ni rongo bunau, e ana matagani kua. This morning I will be sharing with you a topic that is familiar to all of us. It comes from a text, and we will focus mainly on that particular text. And I know that all of us can finish this sentence. If you can say with me, be still, and what? That's my topic today. It's a well-known verse in the Bible, but let me remind you, this text is found as like the conclusion of a scripture song written by the sons of Korah. This particular family, or this particular name Korah, is a well-known character in the Bible. There are some positive and negative challenges that entails with this family, but we thank God that He can gifted them with some musical talents and other gifts they've been blessed with, the sons of Korah. And Psalms 46 is also a best step to start at the beginning of a year, because we have been facing a lot of challenges at our personal level, in our family, and also in our local churches. Nonda vevonwani dagadaka yana vonu era tukina na drenre and the lack of the room. Yana vonu dingitaga kina na iulutango merawan ninda mai vimboleiki na leni lotu. Yana vaka sama ni oso na drenre and the lack of the room and worship mendando tu manda vagamalua. There are two important lessons that we try and learn from this text. Number one, there are some challenging history in regards to the family of Korah. And the second thing, the issue about God, who God is and what He can do. Challenging history about the family of Korah, the family legacy. Sela sud sarani tamata vinaka na turango Korah. There are 3 Korahs in the Bible. You can find it out later. But a familiar Korah that we all know, Elagumayan non-rangona na Israel. Rawa tudake Korah and the kilanyo Korah, okoen duaveira na kauvagaliwai. So that portfolio being one of the Levites, he thought that he can challenge the leadership of God's church. And dinangan in the siyang sudsara ni binaka na iriray, but through that family descendant, some of the well-known people, some of the well-known prophets, character and figure in the Bible, like Samuel the prophet, Hezekiah, Josiah, eralagumay and ubalango o Korah. Dinangan nira sasanga mera wasave Mosese ke Roni and Rauku ni Vagatulawa ni Velutaki, but they forgot that when they tried to challenge Moses and Aaron, they are also challenging God. And
kavololoma ngayado, ngai senga ni kila Mosese, senga talanga ni kila Kora, ya na mataka dake kandua, sa na numa Moses, okay, we'll see that issue tomorrow. But bring with you 250 people, men. But amazing thing happens, ni dolawa na kalo na vura-vura, na ngele, erang ngai mbuluti todo karamati. And Vakasama that Korah was given a very high position in leadership, but he abused it by questioning God's decision. But we thank God that there are some of Korah's sons was given gifts and talents, and one of them been recorded in the book of Psalms. And you are read na vola ni same, e levu na same era vola o ira na luve Korah. Dina ni oya ni re ni background ni vuvalengo, but they can manage to give back the glory and the honor to God. Na karo ni dakava na kalu e na nondra taumbula. Kene karo ni isu na kame baleta na kalu. Who is God? Yando na challenge levu, ninda na bagaraw dalawaya ni siya ninda na durumaya nindo na yamba kibo. Ninda reilesu, and the rani na vakila va tamate andua, sono bonua and la katakina na kalu. Sotalanga na bonua and sanga menda sivita na kalu. Sotalanga na bonua and salina numa ninda sa kalu. Yanaka lasa toka. When we try and play the role of God. Yana reda na nomumbula ene ambaki sawaj. Dindi watake na baganananu ni nomu apaultaka na integrity ni kaivina kata na kalo, but sometimes we come entangled in the position of trying to be like God. Endo yago ene songuluto. Ya. Endo raoni bagawuna na lenga. Koyana buna en ulutangango vinakachi menda na kila baga vinakasara. Na vanua vinakato tevita na same vasanga vulkono na kame baleta na kalu mokila. So yana karoni isu na vinakachi menda na kila nikua na who is God and what he can do. It's not a topic, it's not a call for worship topic, but it's like a warning. Be still. It sounds like a warning for people to know who he is. Oyana buna biokani sa rimbimbiki na menda kilay ko baga binakasara na kalungo. Na kalungo ndangara. Sonoka me bakausakati ko sonoka and butu dalakina na veyang bakisawati, but we thank God that he still can give us opportunities. Naran in the other may namataki ni cook. The sinikala and along in baki. Vava na run other vehicle, but it's an opportunity for you to at least know a little bit about who God is and what he can do in our life, in our church. Doron ang damasu, tamiki mamin dololoma, winawagalimsar na nomini bosa. Oro tura meki mami buli, eran dambe sakat ko nalubya muni. Mami rabun turanga na buku kena kilaka. Yana vika meki mami bagada kuleki na itugutugumbimbi yetu na nomini bosa. Kena titom, kena imbale. Yaki mami sa ba mamasu kerkere. Wikem ni kalau liab na tambo ni maingas ni buli tagi kiman. Ni songo ti bura na kalau anandaling ay kimami na ni mami bakananan. Me tandolavi na ni mami bula na matinelo kimami ndai. Me kimami rongo da nga nando mo ni. Ni bunte kyo na kalau mo ni rei lo rei dondo nga.
Chisu na nima mi wambula. Amen. Na taro and na toronga, these are some of the questions that we'll try to answer. Who is God? Based from the text itself, from the passages, from the chapter, Psalms 46, only 11 verses. Basi kachiko kina na baganananu, ni kamembaleta nakalo, who is God, who God is. Kini matai, me vevuke vikenda, and according to Psalms 46, nakalo, si Yahweh, okoya kalu. Yahweh is God. So kebaka sa kalu, okoya na kalu, so he has the power to demand every right from you. And he also have the right to ask you to worship him, because he is God. And according to Psalms 46, we can also see that Yahweh, Jehovah, or Jehovah, he is the creator. He creates everything, not you. Yame matata chiko weekendaro nindaron na tiga butaka na yambakingo. Mo mbita chiko nakalo, you have to put God in his right position, that he is God, not you. Baleta enda tuna reda nikua na vunu enda na lenga roniado ninda sioboya ni no tutu nakalu. So he is the creator. He creates everything. That's what you and I cannot do. We cannot create anything. So we are not the creator. Yahweh is the creator. He is the beginner, which means he begins everything. Okay, tango nang itigo ngelom. Sin dombulo may nibo katigo. O irake dembe kaya ambasi ko may nibo katigo sa alian. But okay na kalu, okay na beginner. So for us to have a beginning, we should know the beginner. There must be a beginner. Okay, ninda tigabuta ka na ambakingo, menda tigabuta ka patagi ko na tauni bembulo ko basi ka may liu, so ko bulia nakakidengan. Yahweh is our refuge. He's also our strength, which means he can meet every problem. And also Yahweh is the source of every power. And mind you, we can't do that. Yana wanu na binakata mo na bang Amerika da chiko kina na mataka hindi na nonda to na kompeta ka chiko na wanu tukina na kalu pati na wanu na tukino kenda na tamat. He's our present help in times of trouble. And dona kaya tetsuba ta na tamata sa ikuan na lenga. We have trouble every day, every minute, every second. And we cannot solve our own problem, even sin. And that's what God can do. Nondaro chukumandangango patake nangona na suko kinaloloto nondoro da kinevale. And alama ni tanro ni ngona ya patake nangono go kendaro sinikila. Ye niado dona kaya lomongo o kwengo boleka. Kwengo totolosar na respond. Balete ni kane bolotambo kwe amandanga na isulu o tokar. Kesa kwengo na kalu e baka madala tagichu kana same basa nga bulu kaono ni o koe na creator, o koe na kalu, o koe na beginner, o koe talanga na refuge, koe na nonda inronro, koe na nonda buni kaukaua, koe talanga na nonda ndau ni vebuke, e na ngau na nirara. Nyo reida na karakta ni kalau o wambauta e na mbagingo, this is a true friend to begin with. Gona matanga limbula iko ngandreva monro tegebu bata e na tegebu ni ambaki. Dinangan ni sa mo may karoni singatambo, but it's not too late to promote a good beginning
with you. And that's why it's important in Psalm 46 for us to know who God is, according to the Psalms 46. Akini karua mendara talanga ni kila na dabaroni dakabo ko na kalungo. If this is the character of God, we should also know what He can do. O sambi te chuko bagada so no kena bagananan. So what God can do, eu kanta sa rede chuko na matakende nai. And it's kina lima, according to verse 4 and verse 5. He is unshakable. Pambita chuko na bagananan ni kena bagandia bagay and a volatambo bagaviti. And you can read that in your own translation. According to the Fijian Bible, he's unshakable because in verse 4 and 5, etukuni chukoki ni okoi chuko ni chuko ni kalo. Okoi na Yahweh. No na chuko ni kalo, mendo baga maru taga chuko na koro ni kalo. That's him. Ya na kalo baka tiki koya, e chukoki. Ya ke baka samata karabyo kani, ke sa mai baka chuko na kalo. Ke sa chuko na kalo, o koya na beginner, o koya na creator, o koya na God himself. Na malbale na kake de ena nei, ena sinindo na ka ena yababal. Na baka de nguni kalo, endo sulia na mbula veira na lewena. Ni chuko na kalo. Ni saya linga na kalo, sana sianga na baka diyan. Na tiko talanga ni kalo, when God is present, the devil is trying very hard to defeat you. Yana kandina. Ni ngona iko tadagi kina bagayalo bagayindina, me mai bagay chiko vei ko nakalo. Ona bakila ni rabu na meda, iko na sianga bagandua ni rere. Setanga. Na kalundundonga ko nando may bagabalada chiko na wai ko basika chiko na chikina ba kena chikina lima. Ko ndondo talanga kasanga talindo ero ni solia nambula. It's unshakable. Tuni bango na korni kalo ko chiko kena na kalo e chiko kena ndo na udi wai. Ya na udi wengo se na wengo sinindo talana may bagabalata. Merawa ni foso na wai, merawa ni toso na wai. Nakalo bakanti ko. Yan isa may bibaga wala si nakalo na wai ko na chiko ni kalo. Na bakilay na bagadengo na bakilay ni na nandronrobi ran na lewen. Yan isa nandronrobi ko ni na bagadengo ni kalo na sindo na kana bagaya wala si. Chiko batake ko nakalo. So he is unshakable. Skinaono, he is the omnipotence. And baganja bagabichi, and bola tambo bagabichi, ni tukuni chukokina. Sando dundru na be banua, hababala na be matinitu. Yani bosa na kalo, dabayal. E waidala na burabura, when he utters his voice, the earth melted. Yana kaukawa, koi chukoba na kalo. And during creation, when God speaks, everything comes to existence. But according to Psalms 46, when he speaks, the earth melts. Omnipotent. Kalau kaukawa. Serta kichuko kina na kaukawa ni kalau. E kalau kaukawa na nanda kalau. Bebu kena makana nungo tura ken marama ni sangatani nindu ero toto batakaya nakalungo kesa ko tikungo na yalo ni kalau ko chuko no mubakaza manyongarama ya na batala na roni rerba kanyola ko na ma tig unyam bakingo sia da bona kana tukuno irna bunyuai Mrs. Driver.
Sa chiko bati kay kenda na kalau. Ena sulit chiko pagade. Yana koko ituwa. And verse 7, he is our stronghold. Another ronro na kalau Jacob. Basi ka chiko maikere na yada Jacob. And the killer na no na background na tamatongo Jacob. Ya, viau goendo na tamata yalonganga. Yalonganga ambalete dona zala lewa da kaboko ve tokan. Na zala yara vyokan ya roni taura tue okilao his whole life. Na roni ngai lesu tale me kere vagatutusa. But Jacob did that. Siangani binakata Jacob me tu bangandende wa na zalaya sena na za ko rosa mai ya do tu viro na vita dingo. And the killer no ni tostos no ngona san rota ki tuaka na mai kinoiso. La indavo ko nando na ulu ni bonua redo ko na tanra bito ko ndona vatu. May baga no numitigo ni sa tigo kino na kalau. Lai baga wachi sara. Tunibango ni vida noche. Va baga ndo noche. To baga lumeni ke. Ya sanga chuku ni aliwa na dale da kau. Ka baga ndeta ko ko me sukalis me lai baga tutusa. Wana tadina, wana tuakano, chakot. And the baga binibina karo vyokani ni veliuta kina kalu. May nangaunangan romay kina sa redo ko ni kalu ichiko batike ko. So kebo kayo ko bagang bauta ni vatu ya ni re ni kalu. O kwe sinibaga wala chira o kwe na kalu kukawa. O kwe talanga na kalu ngoro vyokani o kwe nonde indronro. Yan nangaunay sa tenggal kina numumbula kau kilan sa sindo talakay ko ron vaka sa matagarawa. Moda kaba me baga binakatakan na mo bebekani na kaloro ni dolava na kaya nangonsa. Kaya nakato. And in verse 9, he is our peacemaker. Kaya chika na chikinedio na bola tambaga viche, baga chia na ivalu, menela la ke burubura, musuga nanda kay titi kaya na mote, baka manang gingini valu. Kaya nambuka wanga. Kaya nga na kaloro ni dakab. Ko rin da kawa na viva ka meutaki, ko talanga rin da kawa na vivi na kanti. Kalau talanga ko rin na bago tia na vida adachi, ko talanga rin na bago tia na vile daladari. Yan isa tiko na kalono na mumbula, rin yung kanya, rin basi ka na sautu, na baga diengu. Yan na marabo na soko, bata kaya na tosa, na ronga chiko na nrenre. Henda na ronga da talanga ng gorong-gorong. Yana matanggalin bula review kani kwenda vina kata membasi kasi meti ko na ena kenda maliu. Yana kake the roni da kawa na kalu. Yana no mumbula. Yana buna turang ken marama. Ninda lesu ena tikine endua. Keirua ena same basanga vulkaono. Because of who he is. Therefore, we will not what? Fear. Though the earth may be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Baleta ni sa nonday, ron na kalu. So, ena buku nga ni kalu, revyo kani. And there is in the rabaka in donaka. Kaya mani kauta ni sa rovura, sa nauli ni manuay waitui. Sa bandung may natumbo ni Wai, base ka may na tsunami. Wira ranu itakati ko nakalo, na siya nga bakan doon, iba kaya balay. Sa lewu na rorong, onda sa rongoda. Sa yado tiko iburo-buro ni kuwa. Nakama sa siya nga ni tangi raw chiko may Amerika. May viti. Nadawayado chiko may viti na ngonong ko. Walu ngo kay history ni tuku kay bit. Me pakilay ko na walu na essay with todo. Sa sindagaraw.
Kita ndo lumunga na tembara. Yang go sa orai. Sa lubu kedovich. Na kama na dava sandusia chigoro viokai. Eli provisa isa vagareita kana vika kedongo na yado me dava. Me bagandeita ka se vagareita ka chigo viko ni sa da bola kata chigo ya ni na nona lesumai natural. Sona kami va kurumbuita kena ya. Yo tevita ka chigo tevita. Though the mountains be carried into the midst of the sea, those who believe in God and those who know God and those who know what God can do, they will not be afraid. Ernan deichiku. Paleta nirangarawa chukan dona kalau is unshakable. Era nuita ka chukan na kalau. Kaya nabu na sa rimbimbiki na reviokani. Mokila chukan na vika kede era wata nga na kalau. Siya nga niyo iko. Siya nga niyo yaw. Kaya siya na wasiya basa nga bulu katolu. Kaya natikina tini kandua. Gona bos ni kalau. Where Israeli, God's word to the Israelites. You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe. Believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, nor shall there be after me. Even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. Nyosareda na kalau who God is and what He can do. Same basa nga vulkano, ni bernin na lakobaya ni nanonda kibes, na verse 10. E bagande taka juga ni weekend na kambimbi mokila. Nyo tegabuta ka na mbagin ko mokila juga de na kalau. Mokila talanga na dabro ni takabo na kalau. According to Isaiah, you are not God. Mendaru kadibi nga mendaru daw. Mendaru witnesses. Yang ana bunon daru kadibi ana kana kalover na Israel. Daw sa anong kung daw bangan jinan. Au ndingi tagi kemundo na kemundo baka sangara ka kunya na veka embaledia. According to this verse, the Lord says, my servant whom I have chosen, that you may know and believe me. And abaganda abagavici, ang dingi tayo kemundo na kemundo baga sangara, kakunya na veka embaletia. Turakan marama veka anda na lenilotu. Ena rawa ni tao, ena rawa talangan yung meke, ena rawa ni bagay abalachi. Yang bagi mengo, yang bagi tabanga, oy koron yung bulan din dia juga kina. Ena buru-buru ngo, keba kao, siya nga juga nikila. Dina kalau, karani takaba, kena nomitan. Ya tolu na kompon lelewu ni nganga, ni sautu, ni bagading. Ya talangan na kain dondo, ni menda kila tau manda, basics. Ni kena binakati na success. Ni nonda binakata na peace. Na kena yali weekend na rere. Me kaku ni chikin pata. Ya so na kai se ni dondo ni me chikin ni nonambula. Endua engarabo na kalum beleta. Endudol me kila na kalum. Yeke. Matata sara chiko na kai tukuna na profita. Nan dindi bagai tamera ni kai beleta na kalum. Kena karin da kaba bata kena unwasari ko tukin. Kena balambala review kani sa siyang sarangan nito ng tondo no moron yung landeban siya mosyo ba yan na itutu moron yung klim ta kanyo yung kondo na kalu. Nyaron yung dakaba na kalu. No. According to Isaiah, you are just a witness. Yan nakanda ding ito ikinenay nakin dua mo baka sangkara. Yung sabi ka sangkara mo sangasara mo kunya
Vi kain balit koi. Balet ni do sa kunia na vi kain balit siau. Kai tukuno koya. Whom I have chosen, and that you may know and believe and understand that I am He. So nyondo sa kunia na vi kain balit koya. Do wakam bauta sara kakila. You must believe and understand. Believe and understand. Wakam bauta kakila. Na understand review ka ningo ando bunu ando do laka kino kendala tamat. Nindo rando nreir na yu. Mera da ka vendo ka ngai dando via posan ngai do tukuno mai. Bo understand tu manda. Nakila ka. Ni dakana tarvale ka chikona pona na doni buko Solomon. Na vale na yaya ni vale nakila ka. E baka tawani na vale e nakila ka. Understanding. Sama ni mbali bukan nandun ya. Kaya sanga nakila ka ve raw na ve watini. Talia kaya chiko na knowledge, na wisdom. Ortungo ortulang kuman. Knowledge, wisdom, and understanding. Ike, pagarita ka chiko na profito Isaiah, nyo sa pagasangara, nyo sa kunya, vakambauta sara, ka understand tak. Bale, rabyo ka niya, sindondo numetano mo di chiko. Na vakikelia na bosi ni kalau meda katunga singa kena bongi. Kakuni baga wele ko chiko na kaisuli obura-bura. Boleta na kaisuli obura-bura revyo kani. E na rani mbuta kodo ko e na kai vina kata na kalau mokila. Endora kali bukai bora ita kachuki kirna profita na kame baleta na kalau. Ninda sa solimbulakin. When we are serious in trying to know who God is. And when you believe in Him and understand Him, ito talaga saan kay tarabamay, na baka nanano, merobi ko mo differentiate ka, na baka nanano, ni sangatali that there was no God form, nor shall there be after me, even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Balati ko rin yung buli kalu, yame matante. Yan nakalevu, na lengalevu ni Lotu pa Kristo, endinday, ni satunga na ambaga ni nonang ganga, endo na Lotu pa Kristo. Mo kila na kalu, kila ko, zabran da kaba, ba't kila mo na ikutukin. Nyo sa siyang ni kila na ABC ni success, ni kalungada, may bakango revyo kani, iko sana mbuli kalung. Kaya siyang nyo mbuli kalung, iko sana via kalung. Yan na lang kalibu ko, binakata may daturay da naman takay. Baleta, ni tukunan chukiki, nindo sa kunyayaw, na vikandi na may baletiyaw, do bakang bauta, kakilasar nisay yaw ko koya ka sangatan nindo yung buliliw. Ena sangatalangan nindo ena taraw yung may. Kaya may matata siguro yung kanya. Nambasa ka may ni kalongo ko na pagkatikabu ko na daw ni Bembuli. Ito ko na siguro kaya na profita. Ena ngaw nambasa ka may kinakalo asen talindo at tumayliw. May ngay taraw mo ko. No, there was no God before him. Kana sangatalangan ni nando na kalo after him. Kena balabala na yokan, kakuha niya ang buli kalo. Turaway? Kakuha niya ang buli kalo. Kakuha talaga niya ang kalo. Nagtawag ang dating sige. There is no other God. There is no other Savior for men except me. Balata yaw nga, sa yaw nga, sa nga talinduan na liw, sa nga talangan ninduan muli.
Ya, do talaga kami da no mabinagar biokani. E sanga talniru na inaki ni non dending itaki. There's only one purpose why you have been chosen from God. Ninda to sare da nakatukunan chiko kawesia. Na inaki levo nga ni non daru digitaki mendaru vagan dinan dinataka na kandi na membaleta na kalo. We are just to be the witness of who God is. We are not God. And doa nga na vagambola ni tamata. There is only one Savior. And you have to be a witness for that. So be faithful in that duty. Nyo sa tiyo na bura-bura and no tiga wunde ang bakingo na matata chiko viko na no mo JD. Job description. As a Christian. Na matata chiko viko na mo JD. Keva kayo ko worship chiko wana create yon hawe. Ya keva kayo ko sinibakalo chiko wana hawe. Ya basota, this message is not for you. Muso chow. Ano ba kasama libo binakata menom na tigo mo niya ang baging ko. Au kote chiko mo menom. Au sabuli da chiko mo na ba naman yung mahalaw na ba kasama ko. Sa lubo di chiko na lumang kung balate sa kila chiko na kami udakaba. Mo justify tigiyaw. Mo upangan ng dono tigiyaw. Mo upangan ng beri ang dono na puno ng dono mo undamikin. Kaya na po na nakakango. Nira to sere-sere chuko na lube kora. Ano non da kibas. Gagin non to sere ngo. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Vidana kambimbi ndo mga kumendana kila na tikinong orevyokan. Na boso tokong gore na still, be still. Gore ndo na boso ya avala bagay piriu. It's a verb. Karto bagay nga tagat suka na lubay kora. Ia eruan na verb raw tokong go. Karo bagay madala tagaruro na kamembaleta na be still, siya na still. Dua, the common Hebrew verb, kung ito ba kaya nga tagi baka wasuma, ena vital no, ena bola-bola, kung ito ba kaya takoy chiko na damam. Damam na kaya nimbalimbali, to be quiet or to be silent. Yan na muna, enda ba kaya takoy chiko na nonda bola tampo baka vici, na daba? Motikolo, elako mo ena verb ya, damam. E baka nga taga chiko na KJV, NKJV, kena NIV. Yan do tala na verb ni bosong ko na still, na bosong baka ipiriw, na rafa. Kaya nimbalimbali, to let go. Nirito wala sa amin kaya nakalubay kora, orto sini baka nga taga na damam, o na be still. Orto baka nga taga na rafa. Kaya nimbalimbali, ninda na wili ka na baka na nanuya, let go and know that I am God. According to the Rafa Hebrew verb. Yan na kay matatachi ko na baka na nanu ni same basang abulkaono ena tikina etin. So ni let go and know that I am God. Kasi ang nirito baka nga taga-chikorito to be quiet, mutsikolo, na let go sa matata weekend na. Let go. Sabi na let go. Sorabayani. Let go. So na kayo ko nakawat yun ang lomo niyan baki, saan nandun ni Medava? Let go of it. Let it go. So na kayo ko kila ni kautatani ko na pangananan ni nomu kila katag. O di na kalaw, nakari na kaba na kalaw, kaya na kayo ko rin kung nandun mo da kaba.
Ke sona kaya waka tawa taka chiko na kila kaya, you have to let go. Another translation in the Bible, tali, o taratal mai vida tali na translation. Ya mai vida tu mendengar na common translation tu banta na KJV, NKJV kena NIV orto bagang taka juga be still. Yang ko mai na so tali na translation na New American Standard Bible. Orto bangan taka orto na cease striving and know that I am God. Naman bale, ke dona kai ko hol taka chuko enem baki saoti, ko e baka muna chuko no mulenga yalo binaka, kakunyo baka toboletan. Komandangan ni bangang taka talikino no mukokowa. Komandangan ni baka nananukina, cease striving. Ko talyo be baka lusingaw na kin. Cease striving and know that I am God. So na kai ko daka. Total translation ko na today's English version, also known as the Good News Bible. Stop fighting, he says, and know that I am God. Ni yaba bala chiko na bubale, ni yaba bala na isong songolotu. Era remo tumba era taronga tale bagarua. Kalau da bandung karabat. When we fight, we are not demonstrating the true character of God. And people are asking, neighbors are asking, do they know God? Because that's where the lessons come in this morning. Donga sa siyang wana loloma, sa sinchiko wana kalu. Ya kendo itu kono chiko ning karabi kalu, nge warin loma na chiko na wakana, ko elas. Atera kalu loloma. Ke koya na kaya do chiko nento song lotu. Karani may baka muna chiko na tawaserua, ya nabuku ni may bala. Kachiko may kanta tao na translation ko na today's English version. Be still. Kala umay na Rafa. Let go. Stop fighting. Baleta na bibala rabio kani. Gorno ni tobo na tebor. Sintobo ni kalu. Ni rato sabola ka ni Jerusalem na tisepel. Gerebu ka may nartura, karto siya bimbangay muri. Ro siya bibala taga chukot siya mesocho, no de mendamen mataw kini mawi. Karto siya bibala tagi tutu, chikiya sabola ko Jerusalem. Gerebu ka natura, ngay tuniberto, makaku ni pakaki na bikam do. Stop fighting. Arto sa ayadaya no roto na tuwa kay Josefa. Arto sa Levi Kilair, arto sa Marotaki. Arto moko, but the guilt is still inside them. And it's time for them to depart back to their father. Yan mo sa arto ni Sumekin, ang kay tataw tala mo Joseph. Yalo binakan, ito sa alang unsal, ito kakunin bibalang unsal. Stop fighting. Yan ang mga nananong orabyo kansaro talabi bala. Kung na bisang sangka, maroon ng kukawa, kung talabi kaya ng tangka. Kaya chiko ng kukawa, ko kilani, chiko ng kukawa. Ringin ibi ko ang batunggo rin ang liso, mitagi kinayang. But the church is not the place to fight. Do talabi kaya ng rin na contemporary English version. Calm down. And learn that I am God. Yalo malu malumu. Baka malu malumu tagi ko mai. Kuanyo yalo ko kawa. Yalo malu malu.
Ya merang ini ambaki ko. Calm down. Basi kita mengor na let go ko na bosa ni Rafa. And God's word translation, let go of your concern that you will know that I am God. Soroba na bika ke da kwendo bogo so stegi. Ko tele bogo ngai ko na bika sinianga. So na ka evolution no mungona. Buto ko no mungono no muili ka nei bolotam. Iku sakila junguri. Awarinya ka mutukun talen. Ele ko saraba. Kakane ko ndok kania ko kila ni baka modelu tagi ko baka sibia. Let go. Dr. La translation got a common English Bible. To know that's enough. Now know that I am God. Sarota. Siya bang anak kay ko kila niya baka tatawa ko ni kalungatan ng bula binaka na kaukawa. Kaya baka diya ng bula na bingon sa awati. Teka po niya ambag ko. Kaya ko niya baka dyan ni voltam ko. That's enough. Beautiful lady. Bala tayo pag-lulusyon ng mga una. Sarot. Dota lang na New Century Version. NCV. Be quiet. So we can understand the total tulong usuna. So we can sa apos kita nga na we ka kita nga. Control your tongue. Uli naman daw ngalo. Baka nga taga na ron ng talinga mo daw baka di rorong na libo na una. Baleto na ron nga kinanando mo na. Niyo nando po sa nakakita nga sa nawari talaga nito na kao na ron na raw. So to begin a new year with success, learn to be quiet. Kinandua talaga a complete Jewish Bible. Desist and learn that I am God. Wasn't gonna desist. Na kaya bala baka pertanya na stop. Discontinue. Don't continue. Give up. Kota nito saya. Sarod sa ngay keri. Labeta na lingamu sa rentakin. Beautiful. Umatu mabulita na bika ambalit ko. Indarili keturan marama ng bimbi ninomukila na nomitan. Nasakila na kalaw, nakarinda ka ba ng kalaw, kinabunoy ko tuki. Nakali mo biya wasya, chiko bikenda na matagani kuwa, yuko sin kalaw. Yaw sin kalaw, kenda rin sin kalaw. Laiba nga buwan na kalaw, no nonitabi medakap. Bimbi kinandingin-dingi, ikandor na dingin ta kaintinday. Yan ay ang bagi mo. Mendaro sa sangabata, mendaro tubo kan dua. Wakan dirorongo, yalumulmulumu, sarota. Yan nakaangan rin bibigyan da. Karuni ba, bukan basi ka kiri na be still and know. Ruwa talaga na ba sa mga ipiriw, ero siya makin. Doon na sakal, kina ada. Na know, sakal, to know about or to understand. Na ada, to know in the context of a relationship. Ya, orang tu nalubi kora, mebukanga na bistil na rafa korto pangatakan na verb ni Hebrew verb, but na know, erto baka ngatakan ito na kinakaruan na ada, to know in the context of a relationship. So ada is know him in the context of a loving relationship. Kaya mabale, sara mendarita sara mga buwan lagi ke, na kaibi na kata chiko na kalo, endo na vewe kani vewe wala katisak. So he wants a very close, intimate relationship with you. So the be still and know that I'm God sa ni Vagandeotaki and Vaganana nuturan kin marama. Calm down. Stop fighting. That's enough. And enjoy an intimate relationship with me.
Yana nonda sana bagangata na rua na verb bagai piriwea. Korto bagangata kan dino reto na lubi kora. And non reto sami. Let go of your concern, be quiet, and enjoy an intimate relationship with you. Pata kena sota la translation ko nda sa reda maya. Connect takabata pata kena translation basi ka chikiki. Yeah, and the reda ke review kani ninda may bitan dono na same basanga bulkaona na chikina chini. Nyorei dan ko en dona bisurit. It's like an invitation to you. And it take a wunya mbakingo. Hello, malu mumanda. Kuana vei bala. Sarauta. Lei tawale manda en dona vewe kani vei musiti. Vei bolakati kena kalu. Wakam bimbita kana vewe kani kena relationship. Koi vina kata chungona kalu. Monro wa tets takamata. Baleta na ngaunan ro sa vi bolakati kina vindo moni kina. Waka vinaka kay kwana kalu kwana creator. Na kake de ko i kondo waka lusingona kina na vi ambaki sauts. Sana visau na ngangande niloma. Sana reidi kwendon. Oso sada vendo bagandendre taka tuna no musuli ko tura ken marama bechisu. Sena oso sada vendo bagambimbi takanelo mo sanga nindo vesuli ko kina baga woti wana kalu. Na idolo daba challenge daba chungo ribeiko. Ko iko kila ni sinrani da kabo kina na kalu indona ka. But we have learned that this God is an unshakable God. He can do anything and everything. So nothing he cannot do. Everything is possible. Yana ka mambaleta nakana. Kebukai kono no sa sindro ni ombita na no mo talewoni. According to the text this morning, quite surgical. With open arms. But all you have to do is to calm down, stop fighting, let go of your concern, be quiet. Semayani wanakalu. So how can we have an intimate relationship with him? Psalms 131, verse 1 and 2. Rangoda na tangi ni tevi deke. Kebukanda vinakatan doon na viwakani bole ka bata kibeturang. How can we do that? This is what the psalm says. Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty. Neither do I concern myself with great matters, nor with things too profound for me. Surely I have come and quieted my soul. Like a weaned child with his mother, like a weaned child is my soul within me. That should be our response today. All we have to do is to humble our lives and submit all to Jesus Christ. And try to spend a quality time with you. Menda waka ndonongo ni sa kali veitinana. Kila na kali kenda kila kere. Senga ni karora orvyo kani. Ni ngono sa kota kino luwe me sa kovenei. Kwa na imata ni mbongi karoni mbongi roni ndona madawa ya moshi tunga nelona. Nona via lesu tale vidi veitinana. Ye me wakawaya na tangi ni alonda revyo kani. Tangi wana kalu menda musiti kwa menda materi kwa menda toso wole kaya niwa menda vakile kwa ene londa kene ngonda ya me no mu responde matakendai ke ko vina kanta me done mbaki duindi veiko ya nano makela na dava na vika saya do tiburu ni kuar vio kani sa senga nindando menda baka wele. Vika saya do tungo sana build up chungamai. Sana build up chungamai. Sinikela dama do tono sotava and I'm baking go Brisbane, Australia. But na kango sana lang chungama. Sandara sini taro bra. And sam and bagata kilana was a tolu net kine rosangabul. Metinia and matakendai. Raida sa tu na mati ni katumba. Katuki.
Kasarongo na dumongo endo na tamata, dalawa na katu bono durwa. Kero na bagay kabi batakana bagay kabi batakiyaw ko ko. Kakuni mula daw no munding tayo kiro kani. We are just a witness, we are not God. Yan araw nga ni nandoon ay bukan din binaka kaya bakaw sa kilay ko binaka. Kaya nakaroon na ka. Tawro na nga take a moment. Be silent. Tawro na nga mabaka sa mtaka, stop fighting. Let go of everything. And have a close, intimate relationship with Jesus. Kanta sa rin, there is no other Savior for men. Only Him. Yang may koya no darmasu. Yang kayo ko kila. Yang pinakatin doon, itig-tigi bubo na matakenday. Ninda na tuta ka bata, menda na langatan na nonde uchod sinisere. Masuti ko nila mamaya. Tangida ko nakalo. Yang kaya sono kaya ko buang bauta ni sa baka lusia sarangan no mga una. Sa baka bela-bela takan no mumbula. Sa kinangon na mesambiu, biutara, biutali. Baleta na kalubi baka yang taki. Baka lungatan na turang, no bosa. Era matakan na. Landa wa bini bina katalabe tal-tala na bukuni itu na singale bini ko sono sore tikenda. Insana tu daki minda na langata ni uti nanda sere na singale bini dai. Sade mami ngandara nakalo. Niki mami reda chiko ndenda ituraga na nomuni langandre wiki mami. Na wale uturaga nomuni no toro na nema mimbula. Wakayanga tagi ki mami yanga nakalo na nomuni vendi kindaki. Vindrende ituraga na oso na idolo dola. Tu eso na lenga nakalo ki mami dingi taka me ki mami wagonga ki mami kina e kuto me wiki mami na lenga. Kota me wale nan rawu isinga kenan rawu rawa. Uge ke mami turang me ke mami biuta levi.
Kiki mami turanga me ke mami tuwa malua. Kiki mami turanga me ke mami soroba na vika ke nga. Kiki mami alumul malumu. Kiki mami kakua na vivala. Kiki mami do vora robo levu kakakoso di turanga do totolongu si ki mami. Ni marana ne mami bulan buli ki mami vutale. Ende indai na kaloweno nomini kokuelo tamu. Kau da tani tsuka na alirere. Ni ma indambe talo na kaloweno indambe ni wakatulowana ne mami bula ende indai. Kwa saka na ne mami ngangandre. Yana hukumni nga Jisu Kristo na ne mami sorondo na ne mami wakambula ndina ndaulo loma intubo nga. Lolama lewu ni kaloweno tamanda. Kena lolama Jisu na lubemuni. Wakaliengu na wewe wakandita na wewe sumbuti ni alomini na alotambu. Suku bati keke mame na singa lewo ngome kakwa sarangani mundu. Amen. Amen.